Sanibonani ninjani? Nginenkinga lana sengivele ngasikenywa. Ngiyacela ningisize. Ngiyacela nabamaziyo bangikhulumele naye. Ngisikenywa la uDumisane Mthembu. Lo Dumisane lo ngimazela ku-Facebook noma singakhulumi ku-Facebook kodwa sama-friends for isikhathi eside nje. So la 2021 kuze khona i-inbox i-message akangisendela yona ngangaphendula ngalezo yikhathi. uDumisane ngihlala naye eThekwini eHungry Lion. Kwasho ukuthi ngibona ubuse ngibazi yafika yabo ahlale la etafuleni yazi amatafula ayashare lapha. Afika ahlale akhulume nje umuntu oxoxayo asho ukuthi hawo ufike nomsebenzi lana ukwamathenda. Khona ithenda business la eThekwini. Wasebenzeli endaweni eyodwa kuya ngokuthi isite ingakupha leso sikhathi. Hayi ngithi sengihamba acela inamba ngimnike. Kusiba abantu abakhulumayo last week ke athi use Maritzburg khona ithenda business ngayo nakhona. Bese Maritzburg sikhulume nje sebantu abakhulumayo ukuthi Sunday angatholakali usuku lonke ukuthi next day angatholakali ngisho ekseni ukuthi emini afone athi hey ngisuke kwenzeka something lana ngaboshwa ngibanjwe ngidriver ngiphuza. So yonke into sihlangene la imali yebill sengiyitholile 2.5 kushoda nje umuntu ozongikhipha la ozongibhela ufuna u200 yena senginqena ukuphinde ngitshena labantu abangifakele le mali ukuthi ngiyabafaka u200 ngifakela lo 200 ngizokukhokhela vele ufake futhi kubu 300 khona ngizokwazi yabo ingabisiyakaleka ngingabuza into eningithi angeke ahlule u300 lo muntu lo esebenza kahle ufaka u300 kuthuleke the next day athi unenkinga lana abhukhile for uLontonja uMonday akazolalaphi kumele asheshe ayilungisa lento le yekhadi because ikhadi alikho kuyena akazi noma lalahleka noma lasala emotweni la kuboshwa ngayo udinga ukuphuthuma ayilungisa khona ezokwazi nokungikhokhela imali ngisayi khona ezokwazi nokungikhokhela imali yami angimniki athi ufuna malini 800 lapho athi ufuna ukurequesta indawo eqhaqene so kuzobiza vele ngenze kubu 800 hawu ngiyofaka 800 awu same day afike lapha ebhenki yathi kuthiwe nje ayatholakala same time ikhadi le business account so mele aphinda abuye after 3 hours ngiyakwazi ukuhlala la izinto zakhe engayisothile because ushiyile impahla lapho ke khona akade ibhuke khona akakhokhile so mele ayilanda impahla afike khona athi ngitsamele ngiqhubeke ngilungise lezi zinto manje imali yokurequest ngayo yonke ngivele ngaboleka imali kumjida wami but uthi umjida wami iLontonja ikhona imoto odayinawo petrol cela uLontonja okulo ongiboleka imali yokuthi ngivele ngifake upetrol kule moto ngikwazi ukulungisa zonke lezi zinto lezi yabo ngibuyele ebhenki khona ngizokwazi ukuthi ngilungise zonke izinto ngikuke nezikweleti zabantu neyakho ngiyayazi isimalini siyonke azayibhala ngisende lapho ke u700 athi usifuna 700 so seku 300 800 no700 kuthi same day athi ngifika ngaze ebhenki ufike sekuvaliwe kodwa kube khona esinye store athi udinga u700 sokuthi akwazi ukubhukha lali uzovuka kusasa azoyilungisa futhi lento yasebhenki ngithi angisenawo ukubheda emuva akusenayo nje angisenayo inhlobo athi uthi ngithi angisenayo athi ngicela uzame lapha athi ngizozama impela kodwa abantu abaphenduli bangizibile bathulile bathi bazobuyela kumina nangempela kuthuleke akulalwa athi ushuthi uzolala kamnganakhe ngathi elala kamnganakho athi ngisho into yokudla nginayo ngithi uzodla khona kamnganakho hayi kuthuleke kuthi next day ngolesine ke leyo afone ekseni ayi ugcine bengaphendulanga ethi hayi abaphendulanga athi pressure yazi ngizokukhokhela ngeke ngihlulwe imali ngokuthi nje ngifuna ukusotha lento le yelo ikhadi lami
So ngiyacela bandla ungizamele lo 700. Ngibona ukuthi sho le mali mengingafakile mina ngiyidonsisela ukuthi ngikhokhelwe le mali yami-ke manje. Ngingawufaki u-700 ngivele ngifaka u-450. Ngifaka u-450 avele anyamalale futhi emva kwalokho mese ngiwufakile. Anyamalale athi i-appointment yakhe ngo-11:30 wenze i-appointment ya-11:30. Afike athi abuye athi i-system kuthiwa i-down kanjani akalinde but bazomfonela mise right because vele meyenzile appointment. Ngiqale ngibona ukuthi hayi sefuye ekuza nesinye story ngithi hayi angisenandaba-ke usikwenzakalani noma mina kodwa kusala ngicela imali yami. Athi hayi uyakwazi ukulinda. Ngithi akukulinda ngikwazi ngicela imali yami. Asaphenduli-ke emva kwalokho asaphenduli. Bengifona athi usebhenki phakathi manje sengisebhenki uyangiphazamisa sisi ngikwi-call la kumele ngizame ukufocus. Nangempela azibe kuze kushaye o-4 4:30 ngithi akusewena ngebhenki kusizwa wena kuphela wena client eliqavile wena usukulonga abanye abantu ababasizi nje kuzoze kuvalwe ukhona wena lapho. Wasukwathula kwathi later on wathi nje sekwazile ilungile lento because siyabona ukuthi angisa-understand. Wathi ilungile lento wathi ilungile ngidinga ukudla manje khona kanjani ngithi mina usukuyokujaha ukuyodla ngicela ungifakele imali yami mina. Hayi athi vele kuyafana Capitec awukho la le mall engikuyona. Ngithi khona imall engena Capitec usungenza isilima. Athi phela seshe wena ngoba wazi mina ngiyazi into engikhuluma ngayo. Ngiseshe leyo mall leyo ngazi ukuthi se-Cascade noma se-Cascade la Demarisburg ngiseshe vele ukuthi ikhona leyo nto leyo. Usuqamba amanga ngimsendele i-screenshot ahleke ngivele ngihambe ngiyo-screenshot i-page lakhe la Facebook ngimsendele because ngiyambona ukuthi ngathi akawazi ukuthi nje anginalutho egameni lakhe. Athi imali ngizokufakela relax. Ngisayodla ngiyadla manje la. Ngithi khona umuntu osenza izikweletu engako usacabanga ukudla abufaka ngithi ufuna uqhumana nezitori later. Nangempela wathi later on esehambise njengisa ama-ATM asibuke ivaliwe. Ngithi ngengazi vele ukuthi iyeza le nto leyo wena uma ufuna ukuyikhokha imali yami tshena umuntu angitransferele noma wena ungitransferele akumele uzoyideposit imali. Ngiyacela nje ngicela imali yami. Athi yabona-ke manje usungibangela isicefe ngizokwenzayo phela mewukuthini. Uyabona nje ukuthi manje usenginike attitude. Futhi ayimisele ngokuyikhokha. Wasuka wayilalela yena ngolontanini leyo neyizolo ngoLesine. Kuzobe namhlanje ngivukile aposta ku-Facebook. Wathi nje bangijinile abangani bami ukuthi upostile. Yabo nje usuwenze ngalendlela yenza indlela owenza ngayo-ke mina ngisayingeni nami ngizoyenza indlela yami. Ngiyabona ukuthi unengqondo yokuthi ipost ngeke iye ndawo. Ubona nengqondo nje ukuthi vele ngeke iye ndawo ayinawo ama-likes amaningi ayisherwa avele ngeke ifike kubantu abaziyo. Ngicela bandla no-Facebook ayomsesha. Ngimpostile igama lami ku-Facebook ngu-Precious Pine Mngoma PINIE. I think unano-H lo egcineni bese kuthi Mngoma. Share reposting because sengibonile vele ngidlaliwe. Angazi mhlawumbe kukhona abamaziyo abazogcina baphumile obala bakhulume naye angazi. Ngiyacela bandla igama lakhe yena ngizoposta nama-screenshots enginawo la wonke kwi-comment ngoba